Sinibingelele babukeli bethu bakwaDukuza TV. Sicabanga ukuthi wonke umbukeli wethu uyaphila. Nikhuluma lapha ke noPhumlani wakamhlongo seyintabeni zakwaDukuza eStenga endaweni yaseNtshaweni eWard 24. Sizeke kuyena usisi engicabanga ukuthi bonke abalandeli bethu nababukeli bethu bayamazi usisi uSwelihle uMadube ngoba sifisa nje ukuthi lonke udaba lakhe lulandeleke sizwe ukuthi since waqala silokhu sizama ukuthi esizakale sihamba sigcina phi nosisi uSwelihle Dube. Sazoke sidlulisele nakuyena ke abingelele mase yachaza udaba lakhe luhambe kanjani. Ngicela ngithi nje mhlambe babukeli sisa subscriber sisa like sisazo comment mase sibukela istory. Ngicela ngithi nje ukuthi ngithi kunisummarizela noma ukunidlalela kancane udaba eselithe lenzeka singabonani nje isikhatshana nesincane. Ngicabanga ukuthi ke mhlambe masingaphinde sibuyekeze noma sikhumbuzane esitorini sakhe usisi wethu uMadube uSwelihle. La sike sahamba kakhulu esizama into zesintu ekwezinye ezasebenza nje kakhulu. Sicela nje ukubonga ubaba lapha engimkhumbulayo owayiqhamuka eTsakane ubaba uMalembe owafika nje isimo sisesibi kakhulu kuSwelihle eseneyinhlungu nje ezazi inkulu ngendlela eyisimanga nezinto lezi sasikhuluma ngazo zingaphandle okuyena umuntu ke engamanga bosses oqala owafikayo wafika wakwazi aqeda inhlungu wakwazi ukuthi lezi zinto ezayiphumele ngaphandle zikwazi ibuyele ngaphakathi. Siyaphinda siyabonga kakhulu baba uMalembe lapho eTsakane. uNkulunkulu andise la uthathe khona. Kuzoba nomunye ubaba lapha uMapholoba uNgcobo. Sibonga kakhulu baba Mapholoba naye umuntu owazama kakhulu emakhambini obehleze emthumelela izinto zilandwa kophepho. Usisi ke uSwelihle after esemsizile kakhulu ubaba uMalembe ukuthi kubuyele izinto ngaphakathi kuphela obhlungu. Kube nesikhathi la abeba nenkinga khona ukuthi umchamo ubuye ublockeke noma izinto zona zingaphakathi kodwa umchamo ubuye ublockeke ungaphumi abe nobhlungu okuphoqa ukuthi ke adinga ukuthi aza ayesibhedlela. Ungangukuthi sasize sisuke thina siyabakaDukuza TV sizama ukuthi simsize ngokumisa esibhedlela ngoba isikhathi esiningi kwakuba kabi ukuthi ikhathi sekulate nama ambulance khona la esafika khona nje wachaza ukuthi iambulance uyibizile kusukela ngekhathi nje zasemini ayikazi ifike saze safika la mhlawumbe mangaphosi kwaku 8 okanye kwaku past kwaku 9 yes samthatha ke samisa esibhedlela ama ambulance lokho wacele nje ekseni engafiki. Sazama ukuthi simlungisise ke besithi nje ake sidlale leso story noma lolo daba nje kancane before siqhubekele phambili sizwe ukuthi udaba lika sisi Swelihle lihamba phi ngoba sihambile into zesintu sazama kwalunga kodwa ke kuyacaca ukuthi khona la excel khona akulungile kahle babukeli bethu ngoba ke la kodwa okuningi uzosixoxela kuSwelihle ngoba la uSwelihle njengoba sifika nje naye umuntu ofikayo njengamanje endlini kodwa udaba ukuthi ubephuma phi intenze ukuthi singalikhiphanga babukeli bethu besithi sifuna ukunishaya ngesurprise sibuye esebuya eGoli uphuma eGoli njengamanje. Uyena ke kodwa ke usisi Swelihle osezosichazela ke ukuthi ke uhambo lwakhe luhambe kanjani lapha akade ekhona. Cela ukudlulisela nje uSwelihle ubingelele izithandwa zakho ngoba zikuthanda kakhulu babukeli bethu siyazi ukuthi bayakuthanda kakhulu ngendlela eyisimanga. Ngibingelele kubabukeli nabangilandelayo kakhulu. Ngiyazi ukuthi niyangithanda futhi niyafisa ukwazi ukuthi indaba yami yahamba yaphelile laphi. Story sami ke sikanje ngiyabonga kakhulu kubantu abakwazile ukuthi bengenelele ekuthenini bengisize njengamakhambi esizulu awu baba laba abasebenzisa amakhambi esizulu befika beyikhandla abanye bethumela imbiza. Ngibonge kakhulu futhi nakumnikelo lo ka 5 rand ungisize kakhulu angazi ukuthi ngingathini kodwa nje izandla idlula ikhanda. Ngiyabonga kakhulu futhi ngiyafisa ukuthi ningaphela amandla ngoba yonke into eyenzakalayo ngiyafisa ukuthi niyazi noma sengiyiright futhi ngiyafisa ukuthi nikwazi lokho. Kushuthi ngiyababonga kakhulu futhi nobhuti bakaDukuza TV ngokuthi bedlala iqhaza endimeni yami njengoba ngigula nje ngoba abantu sebengazi kakhulu njengoba nalolu hambe bekade ngilihambile bebethawu uye lo sisi bekade simbona ku TikTok uye lo sisi sebesimbona kuma social media yabo nje
ngathola isupportive ngalendlela nje ekhambini. Ngiyababonga kakhulu, ngiyafisa ukuthi sengathi bengakwenza nakwabanye beqhubekele phambili besizakala abantu. So ke shuthi kube khona umSamaria kukhona kuma social media ofonile as ungathi ube usister mangicabanga ngoba uthe kulesi sibhedlela efanele ngiyekusona ucela ukuthi ngiye kusona ngoba ngalithola usizo wazi wangisendela ngishona nevideo yakhona ukuthi ayi nje yini lento engiphethe nale ayangisendela ngathi mina ikanjalo wayesethi ngiyacela ukuthi ngathi ungaya eGoli uma ufika uzofikela kumina kodwa engithanda ukuthi ukwazi ngoba nami ngisebenza ngaphansi kahulumeni ngicela ukuthi ungadalula igama lami njengoba ngisho ngithi umSamaria. So ngase ngiyahamba ke ngolesithathu ngaphikelela khona eGoli kube nzima kodwa hayi ukuthi kube nzima ngaseyimalini ngasempilweni ngoba isonto lokuqala lalapho ngiqalile ngavuka la inyawo sengishilo nala ekhaya ukuthi hayi ngiyahamba khona uhambe ngizolithatha engathi ngiyosizakala ngaqala ngavuka lelwa inyawo ke manje ukuthi shuthi lento ivimba ukuthi ngingahambi hayi ngithi kodwa hayi noma kunjalo ngizophikelela ngoba ngiyafisa ukusinda futhi lento isingibambe eduze nje nami ngiyafisa ukusinda mhlawumbe sekuyinhlungu zokugcina hayi ngiphikelele khona ngolesithathu mangifika ngolesithathu eGoli ngigibele ibhasi luKwaRathu 9 ebusuku eThembeni. So mangithi ngiyehla bengi right ibhasi lihamba olalong mangithi ngiyehla nje ePark Station eGoli hayi ngiqala into hayi bebizana ama security abize ne managers akaPrasa try ayingangathi mayikanje sikubizela iambulance ingithatha iambulance ingise kwesinye isibhedlela bathi siseduze ngibatshela ngithi mina ngiya eBar bathi cha akwazi uBar ukude kakhulu bengithathe bengise kuleso sibhedlela shuthi nakhona ngilithola usizo bengifaka ama drip bengijove ukuthi ukwehla ngiphikelele ngokuthi kodwa manje ngingize ngibuye lapho ngingayile kule bar hayi bengithatha beambulance bengibuyisele kuphi ePark Station ukuze ke phela ngiyoqasha iUber ngiyila kwiBar lesi sibhedlela. Ngithe mangifika nje khona lapha ePark Station iqale futhi into bese bona ayingangathi sisingeke kwakhona ukuthi uhambe wedwa ku wrong uyabo ngoba emangase kuthiwa kwenzeka inkinga from KZN to eGoli nje ayizwakala lento enza esibona la ngithi mina ngicela ukuthi bandla ke iUber ezoqashwa imali nginayo ngicela ukuthi ingise to Bar hayi bevumelane nami ngithathe mangifika eBar nje ngikhulume iqiniso angizange ngiphatheke kahle ngoba ngaphetha sengilala ngisho etoilet kusho ukuthi ngimfonela umSamaria ngimfonele ngimtshele ngithi kumanje nje kwangabo past 11 ngithi kumanje ngilele etoilet ngoba vele ngangiphethe into zami nezongibatha athi yena ngizofonela iCEO yalapho ayina ngempela ifone ayifonele ngithe ngiyezwa nakusehambe ngimenyeza usuba uswelihle Dube hayi ngiphume ngize kulobhuti athi ubhuti yini inkinga yakho ngimtshele sonke istory athi hayi sisi ngiyakubona sengiyakukhumbula mangibona kuma social media hayi kuba ngathi indaba yami ya attendwa ke ngoba sekufika iCEO athi angiphume lapha yana kufunele ngabe kuthiwa ngilele etoilet kulesi simo engisona hayi ke bengifaka idrip ke mase bethi into esokusiza ngase yafisa ukukusiza ngoba manje sesiyasikhumbula istory sakho sengiyanakwa nje sebeyaphithizela nje oh no nisi hayi bethi sizokuthumelela eclinic ukuze kube iclinic kube ngathi iyona ekuthumelela ngoba nje ubusuka eKZN akuvumelekile ukuthi sisize umuntu from KZN to Gauteng kodwa sisizokwenza ngalendlela ngoba sizwelana nawe hayi nangempela ekseni befonela iambulance bengithathe ngiye kuleyo clinic mangithi ngiyafika eclinic address ayaziwa naye umSamaria lo akayazi makube ngiya lapha kuma clerkini isikleki sicela usuke la ngoba manje le address osinika yona akuyona kube khona ke ukushuthi omunye umSamaria khona ogulayo shuthi naye uthi wangibona kuma social media athi hayi uzosebenzisa ikhadi la makhuluma isuthu nabo beunderstandana ngene ngaphansi kwegama lakhe
Hayi ke emveni kwalokho ke nje kushuthi kwase kulokukhulunywa indaba yami ke ngoba kwaze kwafika nje ngisho wathi ubhuti usebenza ka healthy wangipha umnikelo wathi ngicela uthenge into uke wadla kodwa nasesiswini and siyafisa ukufollow up indaba yakho ibhlungu indaba yakho yasiphatha kabi ukudla kanjani ngathi mina yonke into nje lokho ngahlangana nabantu ba KDTV into zami nje zisausage angaze ngiqamba angaze ngilambe nje yonke into iyenzeka phela ukuthi inhlungu into engiphethe hayi ngihambe ke mase ngibuyela elukhuzeni ebhara ke sengilukhuza bese ke udokotela hayi ideep kakhulu into yakho kodwa manje lento ifuna ukuhlinzwa base sengiyakhulumisana ke nayo udokotela athi udokotela into yakho ideep kakhulu kodwa ukuhlinza kwayo phakathi kothi ufe noma ukhubazeke ngithi akusenankinga mangizophumula kulobu buhlungu so shuthi ke idate yami efanele ngibuyele ngayo umhla ka 13 January ngoba uthe uzoyenza ibiseduze ngoba ukube kuthiwa akuze uvotwa bezoyenza khona ngoDisemba thola ukuthi angizukubuyele emuva shuthi ka wasekhuluma indaba yokuvota ka ngazi ukuvota ke kukanjani so ke nje ngiyamthemba uJehova ukuthi kuzokwenzeka and nababukeli nabalandeli bami naba KDTV ngiyazi ukuthi bahlezi benami nje kuzoba impumelelo kuthiwa izinto zikaJehova ziyalindwa and mase uqalile umsebenzi yenu yofeza ngempilo zethu and sengithemba yena kukho konke ngoba ngizamile inyanga ngizame yonke into akusasebenzi ngisho iphilisi so nje uJehova kuphela esengibhekile njengamanje ngiyabonga siyabonga ke sisimadube indlela oyihambile sibonge nje ukuthi uhambile waphumelela konke ukuhambile ngoba uhambe lonke leke liqale ngezihibe then mase kube khona ukulunga egcineni siyakuzwa ke sisimadube ukuthi uke wachaza ukuthi uhambile uya eGoli uthe usazohamba ungakayi kwavuvukala inyawo ngiyazi thina usitshengisile kodwa ke since kuyinto ebonakalayo bengifisa ukuthi ababukeli bethi babone ukuthi yini emjikise eGoli babukeli bethu njengoba nibona ke nansi into ejikise usiswelihle eGoli ngoba ngiyazi ukuthi sonke siyamazi inyawo zakhe azinjena njengamanje ilesi simo esimenza ukuthi abuyele nasemuva esingazi ukuthi ke sidalwa yini ngoba mayichaza usiswelihle ayikazi ziyenzeke into enjengale mangaphosisi yaqala impela iyaqala okay so iyona into ke babukeli bethu emjikisile eGoli ukuthi ngeke akwazi ukuthi kube nezinto ezenziwayo esesimene sikanje kodwa ngokosizo lamakhadi asesibhedlela aseGoli yonke into usenayo ugcine esizakele ekuthenini akwazi ukuvula ikhadi lokuthi angene esibhedlela so njengamanje usewumuntu onekhadi noma osenefayela lesibhedlela sase Bara yes usenekhadi lebhedlela sasebhara uthi iseganya kudilwa nabantu besimame kakhulu kuleso sibhedlela ke siphinde sibonge ke usisi noma umama okuyena obezama ukuthi agayidane noma alulekane nosisi swelihle ngokuthi isona siphi isibhedlela esingamsiza kuloko sikubonga nje kakhulu mawami kuloko ngoba ngaphandle kwakho ngabe akazange abe nayo indlela yokubhuka noma akwazi ukuthi agcine enendlela lesibhedlela asaziyo siyabonga nje kakhulu ngiphinde futhi ngibonge umphathi wesibhedlela sasebhara bafo siyabonga nje kakhulu uNkulunkulu akubusise uqhubeke njalo nomsebenzi wakho omuhle ngiyamuza usisi ukuthi waqhamuka usumemeza isibhedlela sonke uhamba ubiza uswelihle ubiza uswelihle then emva kwalokho uyasho ukuthi kwanyakaza isibhedlela sonke wayesekubangiswana ngaye befuna ukumsiza left right and center siyabonga nje kakhulu mfowethu amandla onawo waphiwa uNkulunkulu siphinde ke nathi sibongele siyaba kwaDukuza TV ngoba konke nje kusuka nje ingenxa yayo iDukuza TV ngoba usiswelihle naye mayichaza ukuthi kwanele nje kwazwakala ngoba nodokotela noma umphathi wesibhedlela wathi mefika wathi no sisingathi ngiyakwazi udaba lakho ngiyalazi ngeke ngaluzwa nabanye abafikayo kwaba ukuthi istory bayasazi so sibonga nje amandla esinawo esiwanikeze uNkulunkulu sibonga nje uNkulunkulu amandla sinikeze wona ukuthi yonke into kuthe makubonakala uDayibo lo muntu siyamazi
kwaqala kwanyakaza. Siyabonga nje kakhulu amandla esinikeza wona babukeli bethu. Sicela niqhubeke njalo nokusupporta akuyikona okusinikeza amandla amaningi kakhulu. Ningakukhohlwa na ukusithandazisa kuNkulunkulu, nimcele ukuthi aqhubeke njalo asinikeze lamandla asinike wona, ngoba siyanithembisa ukuthi sizowaphatha njengezikhali zamantungwa, sikwazi ukuthi senze lokhu ekumele sikwenze, okungamele sikwenze sikiyeke babukeli bethu, ngoba konke kukunina. Ukusubscribe nokulike nokucomment ikona ukuzosikhulisa bakwethu. Sicela niqhubeke njalo nokucomment, ni like and subscribe, niphinde nidlulisele nakwabanye. Udaba lika Siswelihle njengoba siqalile nje futhi safika, siyazi ukuthi njengoba sanithembisa ukuthi siyolandela kuze kube sesiphethweni. Uyahamba kuSiswelihle mhla ka-13 of January, ubuyela khona le eBara esibhedlela seGhana. Okubhlungu kakhulu babukeli bethu, uSiswelihle angazi noma ushareile lesi story kodwa ngingakhumbuli kahle, mhlawumbe ngisazobuyelisela kuyena, ngathi khona istory athe ukuseqa noma ngingazi mangaphosisi, kodwa besikhuluma ukuthi ohambeni lakhe esebuyele emuva ubunzima abhekene nabo. Ngiyakhumbula ukuthi ubuvezile ekuqaleni efika ukuthi wagcina esehamba ngeambulance, efika nje epark station noma la ashiwa khona ibus, wagcina eselandwa iambulance. Bengifisa futhi ukuthi kunestory nyana nje esincane asishareile futhi esebuya ekuyisona story babukeli bethu engibona ukuthi siwubungozi kakhulu kuyena, since ekulesi simo sokugula ekuthenini ahambe yedwa ayela kaye khona. Mhlambe bengifisa ukuthi ke kube nendlela mhlambe singabukisana ngayo babukeli bethu, sengicelela nje sikwaDukuza TV, kube nendlela mhlambe esizokwenza ngayo sisi ukuthi mayesebuyela khona eGoli kube nendlela ethile azokwazi ukuthi ahambe ngayo, ngoba uyahamba mhla ka-13 of January 2026. Bengicela nje Siswelihle ukuze ababukeli bethu bekwazi ukusi-understanda nje sonke istory. Kunestory nje esincane othe ukusishare nathi usubuya ingqinamba obhekane nazo. Bengicela nje ukuthi nje nqambu ngamafishane sesi. Yebo, kushuthi ke ekubuyeni kwami futhi ke sengumuntu ogodukayo, sengulesibili. Ngifike ngithenge ikhadi, ngicabanga ukuthi beli kungabo 7. Mase ngithi check amakhadi ukuthi yonke into right yini, sekuzofakwa nezitika ezikhwameni lezi suku uyiphethe. Angibuke umphathi welokhuzana wamabhasi athi hayibo akuwe lo kade esinawe ngolesithathu la, ngithi mina athi isimo sakho icondition yokuyona ayivumi ukuthi thina sikudayisele ikhadi. Acele omunye ubhuti oyisecurity, cela umshintshele ikhadi abuyisele imali, ngoba uma kuthiwa ngiyashona mina inkampani izokhokhela ubani. Futhi nanokuthi ngihambe ngedwa ku-wrong kakhulu, and nasesibhedlela bebe blame kakhulu lokho, ukuthi ngoba bagcina sebebafonela abantu bala ekhaya babatshela. Umunye nje usisi wami omncane bamfonela bamtshela ukuthi ku-wrong ukuthi ngihanjiswe ngedwa kulesi simo engikusona, ngoba isuitcase, ibhakede, yabona, so zidinga ukuthi lezo zinto yiphatha abantu, and kufanele kube uyena ongibambela iqueue njengoba ngingakhona ukuthi ngihlale esihlalweni. So ke angazi ke baphendulane bathini, ngoba ubengala iKZN mina ngile eGoli. Kodwa nje ngiyafisa ukuthi ngempela mase kuthiwa ngiyaphindela, ngoba ngizogcina ngasizakali, ngoba ngize ngashintshelwa ithikithi izolo nganiwa elika past 11. Kwathiwa ngoba futhi seyakudabukela noma ngithi mina ngizohlala kanjani eGoli ngoba ayikho indawo engizohlala kuyona. Bathi bona ngeke, ku-wrong nje, inkampani ngaba nenkinga mase kwenzeka inkinga. Kodwa ke manje ngoba nabo babantu bazozama ukungifaka kuphi kuleli ka past 11 ngoba lizobe lingagcwele. Shuthi kwabe into kanjalo ke babukeli. Ngiyacela ukuthi ke nani ningenelele mawuthi kanjani, mhlawumbe ungasebenzi kanjalo azama ukuthi mhlawumbe angiphelezele, angazi ngoba khona ekugcineni kosuku ngiyafisa ukuthi nami ngisizakale nje ngifane nabo bonke abantu besifazane. Ngiyabonga kakhulu. No, siyabonga kakhulu Madube, siyabonga kakhulu Siswelihle. No babukeli bethu ke isona story nyana nje esincane ngisibona sibalekile kakhulu uMadube lesa sesichazayo, ongangikuthi ngisho
ekugibeleni uke wavimbeleka kwabuyela emva njengoba namhlanje kuyisuku la ngowesabatha bekumuntu ofanele abuye ngolesibili njengoba echaza kodwa ithikithi lakhe labuyiswa lemva wabuyiswa imali yakhe so okuyinto eyinkinga kakhulu so besicela nje bakwethu njengoba secelile naye uMadube ukuthi makukhona mhlambe indlela angathi mayeseya ebhara ngayo kube khona indlela esimsizisa ngayo besicelela nje babukeli bethu inamba yakhe uMiss Dube unayo sizoyishiya futhi la ukuze sikwazi ukuthi nixhumane naye direct ningaxhumani even nanathi ngoba ifoni khona uya WhatsApp ukwenza konke so kuzomncedisa kakhulu ngoba mhlambe kuzodinga ukuthi mhlambe kuba khona nokuncane esikuzamayo ngoba since ezohamba lolu hambo ngoba siyazi bade hamba yedwa ushaye ephaketheni mhlambe ekade enikezwe imsamaria kodwa ke kwagcina kwakhipha kuyo lonto leyo esingazi ukuthi next time uzobe isekhona yini kodwa ke besifisa ukuthi ke mawukuthi kukhona uhambeni lesibili kube khona ozomphelezela okucaca khona ukuthi naye kushuthi ke fanele kube nendlela mhlambe esizomzamela ukuthi ahambe ngayo at least akwazi amshiye then mase eyabuya so besicela nje babukeli bethu ukuthi ke sizame ukubambisana sesiya nje emaphethelweni ngoba akukho okungenasiphetho sakho babukeli kuyo yonke imizamo esizamayo kuyo yonke izinto esizenzayo kukhona kuyophumelela ngoba uNkulunkulu sihamba naye sihlezi sinaye sithembela kuyena sonke isikhathi mas kukhona la esingaboni khona siyake sikhale nakuyena engeke asiphoxe ezesiphendula okuyisiqiniseko salokho babukeli bethu sicela nje ukubonga isikhathi senu enisinikeza sona nanokusithanda nje kwenu siyabonga nje kakhulu sikwadukuza siyabonga nje kakhulu izandla zidlula ikhanda uNkulunkulu anibusise sicela niqhubeke njalo ukusubscribe ni like ni comment ni share ukuze sikwazi ukuthi sifike la esifuna ukuthi sifike khona njengoba besho nje usisi lapha uMadube ukuthi uthe efika le uthe makuthola kanti hayibo lo muntu ungazi ukuthi isibhedlela simazi almost sonke yabona so okuchaza khona ukuthi amandla lesinikeza wena babukeli bethu ayamangalisa mhlambe umsisi Madube udlulise nje amazo okubonga uvalelise babukeli bethu ngibonge kakhulu babukeli nabalandeli bami ngiyabonga kakhulu kukho konke eningenzela khona imkhuleko yenu imnikelo yenu isupportive nje eninginika yona ngiyafisa ukuthi niqhubekele phambili uNkulunkulu anandisele ngize ngibe right nami ngiyabonga kakhulu cela nje ubize inamba yakho nje kafishane inamba yami engitholakala kuyona it's 065 712 4000 inamba nje elula ngiphinde ngiyiphinde 065 712 4000 kodwa futhi ngiyazi ukuthi abantu abaningi banayo inamba ngoba ayikhona ngiyatrenda ngaphansi kwaKadukuza TV ngiyabonga babukeli bethu bakwaDukuza TV njengoba usisi uMadube eseshila ukuthi ngomhla ka13 ubuyela khona ebhara esibhedlela seGhana usechazile nokuthi odokotela bachazile ukuthi kuphakathi kwezinto ezimbili usengaswela impilo yakhe usenakuthi aphinde akhubazeke so besicela ukuthi konke babukeli bethu nisibekele umkhuleko kukho konke enizobe nikwenza kodwa kube umkhuleko ohamba phambili ko azobe ekwenza naye usisi uMadube ngoba njengoba ehamba naye usekuzamile konke and isilungu kuseyokuqala eyakusona okokuqala eya esilungwini so bayichaza nobubi nobuhle bezinto ezingase zenzeke so konke nje babukeli bethu besicela ukuthi nihambe nathi noma sihambe naye usisi uMadube emkhulekweni sesiya esibhedlela ukuthi konke kuhambe kahle kulezi zinto ezimbili abayibalile kungabi khona ngisho nokukodwa okuzokwenzeka ngamandla kaNkulunkulu ngamandla ekakaramba ongabonwa ngamehlo kodwa obonakala ngezenzo siyazi ukuthi akukho okungenzeki kuyena sibonga nje kakhulu babukeli bethu niqhubeke njalo nokusithanda niqhubeke njalo nokummemeza uMadube manithandaza nje ningamkhohle emkhulekeni yethu sonke singamkhohlwa sithi masimbeka siguqa ngedolo phambi kwaNkulunkulu simbeke simbonge simbabaze simthembe uNkulunkulu ukuthi konke asithembisa khona uyokwenza sicela ukuthi akuveze kuyena ke usisi Madube imisebenzi yakhe ubukhulu bakhe sibonga nje kakhulu babukeli bethu bakaDukuza TV niqhubeke njalo nokusithanda ni subscribe ni like and comment siyabonga